Ouais, mais comment on fait India food, India food, ouais. Tout nèg a manger là, il juste brasser pap 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 pap, pas gain faire fou, diffé mais non. Il crache là-dedans, il pète, il lave puis il floup et puis il met dans assiette by mon yo. So let's go, on allez, nous pas grand pile temps. Nous pas grand pile temps. So mais gate là devant nous là, ça c'est une plus gros gate qui est dans India. Nous ouais ça me dit nous, this is India gate, c'est la porte de India. Et c'est un pays qui a plus monde dans monde là tout qui a 1,5 milliard de monde. Oh machine presque manger un petit moto presque frappé. C'est comme ça ouais moto c'est même genre avec au 4 nous attention. On comprend? Parce que même genre au 4 nous là. Ouais. Si on est au 4 moi charger petit moto, charger ceci, charger cela. Le caméraman qui vient à gauche à droite à barrer monde. Ouais. You want get a picture with him? Yeah, picture with them. One picture? Okay, come here. One picture. Go. One picture. Yeah. One picture. Everybody in. One picture 200, okay? One picture 200? $20. Yeah, 20 please. Yeah. Come. Hey, फिल्म रुकता है. Yeah. Je n'ai pas gardé là. Come with the picture. Les caméramans, आगे थोड़ा आगे. Jean ça est là. C'est nous dans Portland, nous couvrir nous tout le monde a demandé faire photo. Oh, ma femme, prendre comme ça. Okay, back थोड़ा back. Venez là. C'est dans porte de Inde nous. OK guys, so une sécurité qui capable à gauche moi à droite. OK. So c'est la première fois que vous êtes haïtien. OK, nous avons fait connaître que c'est haïtien nous Haïti représenté. Tout côté nous passer Haïti représenté. Yes. Mesdames, messieurs, je nous vois OK. comme ça. Il y a une photo depuis 1 novembre. Haïti représenté. So nous devant porte India là, India Gate. Un pays qui a 1,5 milliard de monde, c'est un pays qui a plus de monde dans le monde là. This is India Gate. Good. Yeah, guys. Yeah. Puis, monsieur, vous allez. Cell phone give me. One. This one nice. Yeah, nice. This nice. Nice. This nice. Good. I love this one. Okay. This one. Okay. Delete. Delete. This Ça, okay. Non. Delete. Ça bon, hein? Delete. This okay. This Yeah, okay. This okay. 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 This okay. Non. No. Delete. This one last. Okay. Cell phone. Cell phone give me. Print out. What's that? No. Put that out. Send straight to the phone. Okay. Give me. WhatsApp. Yeah. Okay. 1 minute. Cell phone give me. Téléphone pour là. Unlock. चुंगान में उंगली डाल रहे हो पूरे चला दो फिर Mesdames, messieurs, Jean suivre là, c'est comme ça est depuis Inde. Right now we are in India and people try to get pictures with us and signature as well. And we're trying to do our best. So on a fait ça nous capable. कितने 5 फुट हुए हाँ बता रहा हूँ पहले सर बाद में आप बहस करोगे On a fait ça nous capable là. अनलॉक साथ में What's तो it? सर मैं क्या What's कर the picture? और गैलरी Gallery. Yeah, I see them. साथ में तो सर मैं कम मने कर रहा हूँ This one good? हाँ 5 फुट हुए हाँ कितना हो गया ये मंदिर से हम लोग लेके आए हुए हैं सर ये क्या कर माने टूरिस्ट है गलत ठग रहा है सर आप गलत ठग कौन सा रहा इसको हूँ कंप्लेंट चल जाएगा पूरा चल जाएगा तो कंप्लेंट में कौन सा मैं ठग रहा हूँ सर इसमें 100 रुपए मोबाइल में तो निकाला थोड़ी है खींचने से पहले बता रहा हूँ मोबाइल में ना डाल रहा है हाँ मोबाइल का प्रिंट आउट का तो सर अलग है Mesdames, messieurs, il y a plus de discussion qu'a fait là parce que सर हाँ les gars besoin faire photo avec nous, puis le monde a envahi nous là. 1 मिनट डाल रहा हूँ रुको अरे रुक तो जाओ सर 100 रुपये अरे 100 रुपये में कैसे हो सर 5 फुट आप भी समझ 50 नहीं सर 300 तो दिलवाओ कम से कम 30 रुपये 300 दिलवा दो कोई नहीं आप साथ में हो तो Facebook. Il y a puis le monde a demandé pour Facebook, puis le monde a demandé pour YouTube. J'ai besoin. सर जब भी आप ऐसी बात कर रहे हो आपसे मैंने 200 की बात करी थी बाबा को ले घुमा दे तो आपको 300 बोल दिया 300 रुपये दिला दो कोई नहीं आप मैं फोटो तो ज़्यादा होता है 300 रुपये दिला दो आप 100 रुपये में नहीं होगा 100 रुपये और ऐसा समझे करो आप भी 300 दिलाओ ओके चलेगा 200 और दो ओके सर 200 100 रुपीज़ और 200 सर तुम भी सर समझा करो 200 ओके बस अरे 100
Ah guys, on allait, mesdames, messieurs, on allait depuis Inde, c'est comme ça la population. Yeah. Population envahit nous là, tout le monde a demandé nos photos et nous faisons plus de photos. Déjà, nous faisons plus de photos. Nous avons pissé le drapeau haïtien afin que nous va faire le drapeau avec plus loin. Communauté haïtienne qui suivre nous, nous avons monté le drapeau haïtien depuis Inde. Nous allons lever le drapeau dans la porte Inde là. Nous allons lever, nous avons au moins de 10 000 personnes qui marchent derrière nous là. Plus que 10 000 personnes. Plus que 10 000 personnes, mesdames, messieurs, qui suivent nous. En pile monde qui suivent nous là. Tout le monde est derrière eux. C'est nous-mêmes qui suivent. Pour la caméra, il faut virer pour montrer moun. En pile monde, c'est nous-mêmes qui suivent. Nous avons plus que 10 000 personnes, mesdames, messieurs, qui viennent recevoir nous depuis Inde.